Jučerašnja odluka Haškog tribunala u kojem su odbijeni zahtjevi dr. Radana Karadžića za privremenim boravkom na slobodi u trajanju od 7 dana, počev od 3. juna do 10. juna, kao i zahtjev za privremeno puštanje na slobodu do okončanja drugostepenog postupka, su doneti uz veliko kršenje propisa i pravilnika o postupku i dokazima Haškog tribunala. Naime, sudsko veće je odlučivalo i jednom i drugom zahtevu, a da zato nisu bili se stekli uslovi. Uslovi su se stekli za odlučivanje samo po zahtevu za privremeno puštanje na 7 dana, ali ne i za odlučivanje o glavnom zahtevu za privremeno puštanje do okončanja drugostepenog postupka. Vlada Republike Srpske u petak je na svom zasedanju donela odluku o davanju garancija Radovanu Karadžiću. Te garancije su prosleđene vladi u Sarajevu, koja je preko mehanizma međunarodne pravne pomoći trebala da dostavi to Haškom tribunalu, što do momenta odlučivanja nije učinjeno. Dakle, Haški tribunal, odnosno veće tribunale, je odlučivalo u slučaju u kome nije imalo uslova za odlučivanje. Što se tiče drugog zahteva, zahteva za privremeno puštanje na slobodu u trajanju od 7 dana, Vlada Republike Srbije je dala sve garancije i sudsko veće i pored tih garancija odbilo zahtev dr. Karadžića za 7-dnevno puštanje na slobodu, uz obrazloženje da postoje velika opasnost od njegovog bekstva. Jedini komentar koji bih mogao da dam u ovom slučaju je da je očigledno da Haški tribunal je učinio sve da spreči dr. Karadžića da ostvari svoje pravo koje su ostvarili mnogi zatvorenici i pritvorenici pre njega, da obavi određene poslove porodične i da neko vreme provede na slobodi.